ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار آبادینان خوشحال اینجا رکادی اما این گشتی نفعی کدو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوار آبادینان بینران وکو این زانن کو اف برنامه روزانه را بیتن میوانداریا چند کسانه که یعنی بشین کسانه که بابتک بیتا گفتگو کرن و گنگ شکرن که او میوانو او برزیمه الوی بابتی شارزا بو پتر خدمت کرنا هواین هجا و خوشتوی چنکو مدیتیا اوه بلکو امی چین دست بیکا ورزه که نیدا ورزه ام بیشین یه برف بهاره و چین ورزه شینکاتیه و چین ورزه که حصای جوان و نازک و چین ما ابروکه فردید اما مستای آینی ما مستا مالا احمد ریکانی گوتارخوین و پیشنویزی مزگفتا جودی میوان کین بوویه که ابروکه بحثی و چنده بکین اسلامه چه گوتیه بو جینگهه چاوا ام جینگه ها خوب پارزین آین اسلامه چه گوتیه بوا کسا یه جینگه ها خوب نپارزن السر وقت این پیغمبری صلابن خود السر بن چاوا هزرو بیرین و خلقا بالاو درست کرن بوانا چه کرن هزرو بیر سری وادا چاندن بوویه که کو جینگه ها خوب پارزن و تشتکی هری جوانی سرشتی ابمین تد نافان همیادا ما مصادس بگی تو گله بخیراتی سر چاوا افروکه بو ایفاره باشید زور سپاس ما مصادس بگی هکر جنابیت پیناسه اگدا با سر بچنده که آین اسلام پیروز چه گوتیه بو پارستنا جینگه بله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اگرم بین بری کو چینت ناواروکا بابت دا بو بینه را دیار بکن که یعنی جنگه چیه؟ جنگه وکو عربیت بین البیئه بیئه شکیری هاتیه و چند اسلامتی پیتا پیکریه بیئه آنکو کردید بین جنگه بیشتن بیئه یعنی المنزل آن او جهه وکو مروف تعداد جید اگر مال و اگر ولات و اگر باجر و اگر گنده یعنی جهه جیانا مروفی فجنگه بو جیانا مروفی تشتکی زور یه مهمه یعنی چونکی اگر مروفی جنگه هکا خوش هبیتن جنگه هکا پاقش هبیت جنگه هکا رکو پیک هبیتن انسان ده هست بجیان هکا خوش کتن یعنی اگرم بین بر خود اینا جنگه اگر یعنی جنگه نه جنگه هکا یا پاقش بیت آن جنگه هکا خوش بیت آن جنگه هکا همه تشتکی وکو پیوستی جیانه تیده هبیتن حتی تأثیر سر اقتصاد و ملت آجید کتن بانو منه کم برخود اینا ملت که بابترین انظوربه جهوی جهه که صحراوی بیتن آواوی نه آوا که پاقش بیتن محتاجی چند مصرف حتی که او هندک آوا پاقش بو خلکی خو برهب بکتن یان خلکی چند مصرفت کت حتی چیت یعنی گشت و گذار اجدر و بکتن بله اگه مروف ولاتا که دا بجیتن که خود تعالی اف کرامت قال ولاتا مکری و وکی نوح علیه السلام ها رب العالمین امرت کد بشته قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يعني رب العالمين قلت نوح يا نوح تو بيجي يا ربي تو مبين خارج جهة كي پر خير وبركت يعني خوش بختانه او جهة داخاز يا نوح اف ولات ابو ولات كردستاني كو بشتي يعني همي الدنيا تجي آف بوي جميع نوح السرچي جودي الناف ولات كردستاني هاتيه يعني بوما ديارت كاتن قرآن بيروس كو اف ولات هني يبر خير وخيراته اش آوا خو هوا خو طبيعت خو يعني جارت بيشن دشت وزوزانه فبروي هنديكو ام بري خوب ديني اف جنگها غصايا باقج و تازه و طبيعت غصايا جانو كو مروف هست خوشيك زيادة كتن يعني خصوصا هيك مروف السلدان جريان بچي تا ولات خلقي ببينيتن هندك ولات احتمالات تين يعني چه خوشی نینه بر سلمای هندک ولات آده بینی چه خوشی نینه بر گرمه ولات ما خود تعالی یدانا یا جهه که وصانه که یعنی هر چهار ورزیت سال امد بینین یعنی توازن يعني تشتكي زو بس لجهة داخلية اختمنو برای خودت يعني هنده جارا يعني خلق ما
چافدان که چافدان بو وی جنگه ناکن بله. بلکو جبروی هنده ما هوصا یعنی فردید که افریقا ام سروی بابت پاوین چونکی وکی جنابتش اشارت پیدا دست پیک و ورزه بهاری و خلک یک در کبیت و داخازش خودت عالت کن که او خمو عجزایت افریقا کفتینه اتناف ولات ما و مالت مدا یعنی اف بهاره هنه ببیت بهاره که کیفی و اف خمو هنه ناوی ولات نمینی تو رب العالمین بلا ودج منه اجوی ولاتای وکت و جاره کدی او خوشی و کیفت وی ولاتی کرین سالت بلی جاره کدی ادوی بهاره داجی هست پوان کیفا بکتن و اوی بابت انشالله دی بحث کن که آیا چانه افریقا سلمه واجبه که وکی واجبه که دینی که هم ویژینگه هنه بپایزین بلی بینن هجا بابت گهشت لوماده بیجنه و هر بینه را که ویتن شد پیوندی ممکن ما مصد جنابه تجیب چک آماجه پیکیر گلک ولات هنه بلکو و برزین وان ساله گلک برزنه نمونه دی بینی گلک زوستانه یا گلک هاوینه گلک بفرو باران و حتی دیمایه او چه نعمتك حصة يا مازن رب العالمين قلبي ولاتي كيري يعني چه قدر و قيمتك داي هر چار ورزن صالح بروج ديارن يعني دي بيشن افا دست بيكا چلاتو دي بيني فرقية كاي چه يزلستانه چه لهاوينه چه ام بيجين هر ورزه كي دي دمو تو بيني فلان روژه دست بکر گلک نابجی مهنه ما کردن سر یعنی تو هست بتشتکی جدا ترد کی و چه نعمتك خودی حصاد گل مکری نعمتك وجلك ما ظن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كم بحسن نعمتك خدي تعالى بكين إنها نهج مارتن يعني ام جلك بسفق فد بينين چنكو امید فیر بوين يعني امید فیر بوي هر چار ورس هبن ما مصدا هم جلك بسفق فد بينين بيجين ما افت چيه همي عرضه هوصا خو همي عرضه هوصانين حقيقة اگر مروف دائما خوشيك دا بيتن مروف هست خوشنك بس وقت مروف نخوش يا خلك كده بين الجلا جرا هنده برنامه دهن دي بما هندك ولاتت افريقيا درخن ان افت صحراوي درخن ان افت قطبي درخن مروف هست بوهندت كاتن شني كخدي تعالى خوشي دايما چه نعمت قال ما كريه وأبيجك رب العالمين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أفعل دي خدي تعالى بهوان هم تشتك درس كري في عدد بيش نكنه في آوه بيش نكنه أف آوها أفا أفريكا مشين أفان كانيا واريبارا يتزلال وأفريكا خلقك مليارة ملايين پاره صرفت کردن حتی بخو آوک و پاقش بینیتن و افریقا خود تعالی اف آوکان یتنه و صادابنه ما اف نعمت نینه يعني فدویتن ام گلک شکرا به نعمتی که شکرا نعمتی جی چه نه ما بجنی عربی همش ممنونین شکرا به نعمتی هم پاريسين او نعمت خود تعالی قال مكيرين في نعمتي باريزين شكرا خود تعالی بكين او نعمت خود تعالی داينما ام طاعتي خود تعالی بكين زانيكا وبين بري خوب دين سيدا يعني اف نعمته هني يعني نوها توصف كرن كما قلتي دين بحث كين جي كاكا جينجا يعني چه او بيكهات يجينجا بيكهات يجينجا هم مستوكي ايش بسياري ما بكو بيجين هر تشتكي بيك هاتكي خواه نمونم بيجين خان يكي آواكي ويا بيتا عردك بيت ويا بيتا كلو پلت آواكي نبيت حتى تو بيجي اوه بو خاني چاوا امی بيجين اوه بو جينجه چه بيك هاتاك اوه علماء قالك طبعا السلفي بابات بحث كري وبيجين يعني بيك هات يت جينجه دو قسمن دو باشن باشك اوه يكو يعني يبرحة باشك جي اوه يبرح بشي برح وكي هوايا يعني آفا آخا أو معادن نافت عديدة بشي يجانور وكي مثلا إنسانة حيوانة جلوجاية فبس بين يعني توازنك يطمئن بنافت هاشي هي طبعا فيت توازن باريزي چمكي اگر بين بري خديني يعني اف جنگها كإنسان تدا بجيت وبخوشي ومثلا حتى جانور دجي يعني يا جريدايا هكل اف هواها اف آواها اف آخها یا پاراستی بید بله هر گاوه که اف آواهنه یا پاراستی نبید اف آواهنه پیز ببید که و خانه نهید آن هوا يعني هوا يعني پیز ببیتن ملوث ببید جارت بشنینه يعني آخهنه تجيب يعني وكي فيجو بيجالك شرط چبوين هندك ولاطه ده هما آخوه یا پاقش نمایه يعني وقتی اف جنگها اف يعني قسمه هنه تكتشيتن يعني رأسا أفادجي تكتشيتن يعني جيانا مربي تكتشيتن إيشو علام الزيادات بين جيانا بزحمة كبيتن إيش بالي هندي بوي هندي
یعنی ام بین که آیا اسلامتی چه راده یعنی ام پال داینه که ام وی جنگه پارزین اسلامتی زیده پیتب و بابتی آگیری حتی يعني القرآن بيروز ده ده عدد رب العالمين بحثي جنجه هيك نه صورة القرآن بيروز ده رب العالمين بحثي جنجه هيك جبلي يعني فرمودت پیغمبری و حدیثت پیغمبری صلوات خود سربن يعني نه هجمارتن کو بحث جنگه هيكلي و ده تو چا جنگه پارزی و ده چانه يعني اف جنگه ها ولیکه کو پیس نبیتن فوقت مرو برای خودت القرآن يعني زيادة بحثية تشتكيت كاتن يعني أهميته ويتشتي زيادة يعني حتى قلت لك في پیغمبری صلى الله عليه وسلم من برخوب ده يعني أهميته جنجه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج باءة يعطيش بيئة پیغمبر بيشتي يا قالي جنجا حكتا إمكانيات وشيانت وين ده هبن تو جنجه كي بخود شيكي فليتزوج عمل كده شنو بينا يعني هر وكي لسان الحال پیغمبر بیشتن یا گنج اگه تا جنگهک پیدا نکل بیتن تو خوشی و زواج هنابی خدا این چند مهمه سیدا يعني بری پانه و سنتك سنت حیات مانه بس بری اوها بکتن پیغمبری صلوات خود سلام گوتی اگه تشیانه تو هنده هبن تو جنگهک پیدا بکی مالک به خوب دانی که وجه او ناف مالی چه ادیه که محتاجی گلو پلت مالیه اوان تشتهمیه چمکی ایل ملوی جنگه هکا تمام نبید جنگه هک نبید نیاکو پیویست که جیانه دیدابن جیانا ملوی جیانه که خوش نابیدن زور جان ما مستا السر وقتی هم بیجین پیغمبری صلاة سر من دما چون هم بیجین غزوه کت کرد بو عرده که دابینی هندک آموشگاری دا در کون و دا بشته مثلا صحابیا هوب کنه ها هو ظهرن هوسا براوانی الخوب کن هوسا ویجهی پارزن یعنی گلن عرده دا بحثی وی چندی کریه که هکر ما جهک هم بیشین کفت جیر دستی ما ناچه بید دار بینه برین ناچه بید برید ویری بینه پیچ کرن ناچه بید او جینگه ها ویری او گیا و گلو گیا حتی دیمای بینه پیچ کرن وش ناف برن مرم پی چه بویه یعنی ام بیشین خالا جوهری دویری دا چه بویه چنگو گلک جارتو دیبینی دما چنه هرده که هر جه جیان لینا منی دما ایک والاتا که دا گیر کتیان جه که ورگریتن جه جیان اثر جیان لینا هلیتن چه دویری دا بوه که حتی پیغمبری خود صلاف سر بن حوصاب اهمیت و بحث کری پیغمبری خود صلاف خود سر بن اتزانیتن همی بکهات یه جنگه بگلد گلیدایینه مروف گلیدای بگلوگای و داروباری و بآوه و هوای و يعني تبي برا خده وكي اف معادلها انسان يعني هواي دي بلدة ثاني اكسيد كربون وسبحان الله برا خده نفي في معادلها رب العالمين وصى يحس لكو انسان دي اكسجين هالكشت ثاني اكسيد كربون دي بلدة دار بالعكس داروبار وجلوجيا ثاني اكسيد كربون تالكشه اكسجيني بلدة فطبعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم في ظانيتن او مملكتك او ولاتك يعني جلوجال نمينيت داروبال نمينيتن آیا اف هوای هدش کیره چه بیتن مانه خاصتا كان بين بر خداینا وی سردمی يعني وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی وقت اشاره دادن گفتنا پیغمبری نبز بو وقت تنه چونکی رب العالمین وقت اف دین افریکلی یفریکلی بو حتی رجا قیامتی که همی زمانات که همی دماتت که همی جهاتتن یعنی اشارت که پیغمبر داد صلوات خود سر بن یعنی وکی جنابت اشارت بده چه بشه دارا نبرن بلکه نبس که دارا نبرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث کو پیروز بشتن او کسی دارا سیدر بریتن من قطع سیدرة صوب الله رأسه في النار او کسی دارک و سیدره ببری دار سیدر دارک الصحراء خلج تبن سیبر ودیته یعنی بی محتاجی بی شول بی ایدی پیغمبر بجدی او سر سچتت آگیری ده یعنی کبرک همارابی چی دارک يعني او هزاس بين 100 ساله 200 ساله عمل بري وخملك وهمات خلال الدقيقات ده بتشيت مشارك كهرب بدته و داره پا بده بخشولك البركات اجركي هاي يعني ان نظانين يعني كخدي تعالى تش قال جرا يعني وقت گندواری ده مثلا دا بینی کزانک هی کزانک خشه خدا دا چی توی کزانت بنی را بریده بشه والله عبا بری نادت او نزانیتن که اف کزانه هیا خش اوه یا نیره
یا اوامه تلقیحت کتن هکیف که از آنها نبیتن اوامه جی بله نادتن اکید فأب دورو باره ها وقتی نمینیتن یعنی جنگه دیتک چیتن یا وقتی نما وقتی دورو بار نما وقتی آف پیز بون شبه هندی پیغمبر صلوات خود سر بن نبز ویجی بلکو پیغمبر صلوات خود سر بن چند اشارات داتا هندی که هم عرض شینکن بله حديثك بيرز بيشتي أو كسي عالدة كبيتا من كان له أرض فليزرعها بلا شينكتن نعم قلت بلا احتفاظ بيبكتن حديثك ده بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيشتن يعني أو كسي من كانت له أرضا فليزرعها أو ليمنحها أخاه هكا نشي الشينكت لا ده بلاك يخو بلا شينكتن حديثك بيشتن من يزرع زرعا من يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطيرون أو بهيمتنا حتى دي ما حديثة أو كسي عندك يعني زراعتك بكت آن دروبارك برسينيتن چه طيرك لی بخود دابك بخود إنسانك بخودن بشتن إلا دي صداقة بوهتا نويسين تشجيع بوي هندك وعد بيت الشينكرن چمكي يعني شينكرن عاده پيونديك بقوة يا جيانا مروفي بهي يعني قلتنا كوديا بيروز داد بجيتن اگر ايكش هوا شطلك الدست دابيت وببينت قيامات يا رابط بيشتن هكا بجهتن وش طلب جينيتن رسينيتن هشت قيامات يعني نرابوي بلا نوش طلع رسين حرصا پیغمبري صلاة خود سر بن سل رساندن و جاندن دارو بارو زراعتي بلا بزانين يعني اف لهجه هو صايا شديد ان اف حرصا هنيا پیغمبري صلاة خود سر بس پیونديا بجيانا مرو بي وحي زوج ما مستعد تا بشین گلک بتفاصیل بحثی بی چندی کر حتی هکر کابرای کی داره که دستی دابی تو بینیتن دنیا خراب بید بلاوی داره بچینید بوچی اف هزره حوصا نکفتیت ناب جواکی مدا بوچی هر ایکش ما هر چه نبید یعنی فکره بکتن هر گاوا مثلا بلالویری بو منو گلک بیت فکره هر گاوا خودی زارو اگدا کسکی داره کی اسب چینم هر گاوا کابرای کی آواهی چکر دارك ودي بچينم هرگاه وكابرای کی تشتكي مازن كرينمونن بين طرم بلا حدا ديموي داركي اس بچينم بوچي افكرنا كفتي سري مداد قال خيري و سر راي خيريش ده طبعا هر تشتي خير باشيا ويادي ده يعني بشتينجي او باشيا بو جواكي لي درز بيتو او روشنبيري او بيش كفتنو او باكيا گشو هواي بو مرويشيد بوچي اونا چوات زريد مدا گمتر خميا كي بريچندي سيدا هر ولاتا يعني دفيتن بالي خلقي خبداتا تشتكي محتاجي شورا شكا روشنبيرية يعني ملو خو انسان هات يا دنياه چنا زانيه شكتدانينه يعني انسان تشت تعليمه واد كسي ايكش ايك تدي يعني ام بيجني هما خلقي ما بخو هما بوعي خو ديفيت تشتكاتن نه محتاجي چيه محتاجي پرورده کنه محتاجي توعية محتاجي وين ده افجد من توريت سملت ما مستعد ايني بل من توريت سل يعني ملت ما مستعد هلوان يد قطب خانه بيوان يعني زانكو وادي يعني افي وعيها بو خلقي تشيكن يعني دي تشوچي بيتن يعني دو تشتا دو هزراب كانت سري ملو فيدا ايك حزرا یا آینی که بزانیتن یعنی که گناهی چنده هکره آوه پیسکت گناهی چنده وقتی او داروبار اکید بریتو کی برینو که حدیث پیغمبری مگوتی او کسی داره که صدر بریدی سر و ست چتت آگیری دا بیسیچو سبب همه بچیت از سیرانه که بنداره که و سیرانه خوب کت و رابی داره جی بنا رابه برید یادی یعنی مروفت اوید یت مختص بابت يعني يجنجه أو مستعد وكو يعني خبير فريدا بو خلقي ديارة كان خطر في أفريقيا بابت نا وكو أم بتشينات نافيريدا ما فيت هم بتشي خلقي خوشيار كان هيك أماكو فيجوفي أو تلوث البيئة وقت تشيد بيتنينا وقد السبب ويهندي هوايا كي كنت بين الطبقة الزجاجية تشيد بيتنو هوايك يعني حتى تأثير كاتن سل زيدابونا حرارته على دي يعني افوتو بي بري خوب ده مثلا نسبه جرماتي عادي زيادات بيتنو وزيدابونا يعني بحرا وبالعكس تشونا خارا آوار ريبارا هميو بچه گريدايا هميو گريدايا وقتی بيئة جنگه بيست بيت اوجي هميو كري و گريدايا
یا بکر یارا مروی و گره دایا یعنی وقتی که مثلا در ما مستویت اوید شارزاد جنگه دا وقتی بحث کن که افریقیا خطریات خاصة او مملکت ولات زیده يعني کارگه تدانینه زیده بونه حتی وگاوه مثلا زیده بونه سیاره طیاره هکه وگاوه يعني شارزا یک بيت بحث کتن که هر ساعت دا يعني وقتی السيارة ادي هتاوت ويدي كلها هتاوتن كان محتاجي چند داروبار يا بيتا چند يعني هكا هر سيارة چند كيلومتر بچيتن تراسي سالا ثاني اكسيد كربون بو داره بلدتن فهم حساب كان في جوه امريكا باجي راكي وكي دوكي چند سيارة تدانه هر سيارة چند في هواي بيس بلدت ومحتاجي چند داروبار يا جارة كدي كأفي معادلة ها جارة كدي راز وكتبه فمحتاج وين در بك بتشيك ما وقت تشيتا قطابخانه اوي بزانيتن يعني ما قطابی زانکو وید بزانید ما مستوید زانید روشن بیر بزانید مصلی مزگفت وید بزانید يعني ما مستوى آيني نشاب داتن فمحتاج ويهندي بك محتاج ترقيه كي ما بيجي والله ما خلكي ما بخوب لو بكاتن لازم اك هبيت بيشتوي خلكي وبكين زور جان ام دي پیوندی ورگین ما مستوى بکنیم که گلوان کرم که الو كرم كباريس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فرمو. كا قلوان كرم كا. زور سپاس هكا تو دنگي تلفزيون اخو كين كي كا قلوان. احمد ريكوني. زور سپاس. راستی بابت جوانا دست خوشید هاتین. زور سپاس. سرکشتی بین انشالله. زور سپاس. تا بسیاره که بو که گلوان؟ که گلوان چلی هات؟ بله باب آرگشی ورگی؟ باب آرگشی کرم که. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كرم كسيدة أيمن. صافنا ممتاز سيد أحمد ريكوني. زور سپاس بو جنابي تفرمو. إن شاء الله أذكاري خدا هدي سركفتي في دراسيجي كان بيجي أم خريب ديت ناينا كدنا كدريجة كمالجيت مالشوي وإن شاء الله خدا توفيق قوي وهمي بسمانا بزدن. إن شاء الله آمين. دراسي كي بالأف باباتي كأمريكا تهل بجارتي كبيجين باباتي كي جانا كي بالفرع. نتني كأم بيجين بقطار خوينا دا أتشتهني بيت بلكو أبا يعني تشتهي كو كونجري كي مقام دولة أبي شان دهن الراوسيدن. مثل رول مامستای آینی اتوی بابت هنه دا اتمزگفت دا کچند بویا براستی از وکو خو از دی بیجم از یکیشن 29 سالیه حتی فکر از چه خودبانه شما چه مامستای آینی بحث دی بابتی کردیم بله و یاد دویجی مدوید از ویبسیار کمیکری و اوا دویجی عرصه مامستای کم بله وقت الدفرت ما سيد احمد بلكي كل بيجن خوجي منطقه بالدفمجي بو يعني دابين اك دوچتاچوي اما اوگيري دوبچوي بني تمام بوزاوقي خو بله يعني بخم ياخد جيگاره ها وي دا اوگير بر بيتي چوي دا او جينگه ها وي چوي نه ده روجاكو دا اوگير بو دولار بيتن تيبيني هنا سلطان دا حيوان تدا هنا سلطان دا رازت خلقي تدا هنا سلطان که گناه با انسان تنید اسلام دا وقتی که او به جنگاهانه نپاریدن چیه؟ زور جانه و دست خوشی وقتی مو گرک بود زور سپاس بو جنابته ما مستا بسیار باب آرگشی بحثی و چندی کرکو جبلی رول ما مستا آینی ما بحث کرکو یا فره و گلگ جیا فره نتنی ام بیجین هر یا فره گلگش فره کو و چندی بو خلق خود یار کن تایبت دما ام بیجین مروفت کویته برانبر ورزین و کی ورزی بهاری و گشو هوای کردستانی لی بحثی و چندی کرکا او کسی کو ابوی کاری راد بیتن وی جنگه اشناف بدن بصوتنه برینه بخراب کرنه بویران کرنه گناه هاوی چد آین پیروز اسلامی دا آین پیروز اسلامی چه گناه دایا پالوی کسی اوی ویدشتی نجوانت کتن هل ایکی بغیر حق خدا رحکی بسوجیتن
دهت عذاب دان بله اف مروی چیت گلک هزر کن ما مستبه بورجی گلک هزر کن دار رحنینه يعني تو دي بري ما من شكريا تدارك بري دي بيشت ما تشتشت يعني تشتكي وصا هزر ناكت برينا دارك گلک ماستران بيجين بلكو اش كشتنا ميشك آهنگ فينيان كشتنا هرگيانا وركي دي طبعا قلنا هاوي گلک مازنه هاو خدا رحكي او تصوجيتن وكسكي حقنينه خدا رحكي بصوجيتن إلا ها يعني رب العالمين وقت عبدك يا جناكار عذاب داتين كس يادوي يعني شرعا أو كسانة بتشيت أجر بلدة الريلك شو لك شرعا أفمر بها ضمان كبيت السر يعني شرعا أفمر بها نه كانت الزرر جشت كويجهي يعني حق خدانة ويجهي هي حق خوش وی کسی چه کردن اوه وکو اب خمساری چو يعني جهه داخله وکی تگوتی سیداش اشارت بدای يعني بو هند اهمال اوی دی جگاره که هاویتن ممکنه چیه که بسوجیتن آن دی چیتا يعني گشته که دهیتن تا آگیره که بخویری کلی دیوره دول که آوه پیدا بکه آن دی چیتا میش برینه که يعني حضار خونار تهنگ دیت لمخابن يعني قال جاده بینی اف خمله هنه و اف دیمن هند جان و تازه جبلی که چند ضرر گیتن وکو اقتصاد او چیای هات سوجیتن يعني جیانا چند ملوفا یا پیوه گیری دایه يعني احتمال مليونا خلقی بخو کزان لیتینید یه کنگلو کتینید یه مازی لیتینید هرچه نینید هوا که پاقش داده افدار هنه وکی ما برین کشی گوتی یا گریدای جیانا مروی و يعني احتمال بهزارهان مش بيتا صوتن جانور بيتا صوتن اف جانوره ها يعني ما عاد بيجي اورا سيدا ما بيشي كان عادي بلا النظام هل خدا رحك حي رب العالمين داي يعني بو منفعتك انسانيه داي هذه يعني بيجي وقتك تشيك جالك مشابو الصينه طبعا وقت مشابوي يعني رئيس ويسا دمكاكيبو قلت فيت تشيك نمينيت ابد هر نفرك چند چیچکه کوید بکوشیتن خلکی گویی درآمد بو منه هلا طبعا اول نزانه چه معادله که اف چیچکه خودت تعالی بو چه خلقیت کلیه بیشتن وقتی اف چیچکه فنا کلی نه هلای وی دمدا يعني حشرات پیدا بو ابي حشرات چه درآمد و نه هلا هجاره که بیشتر عملاک و گران چون چیچک الغیر دولت کرین تینان بدان مزرعت خو حتی کشان قضای سل في هذه هني بكن في حشرة هني بكن فهم لخلك ما بظانيتان يعني افتشتي حتى تشتكي خدي تعالى خلقيات كلي هم قراي جوتش متعمد بس عيد الله ما راكد فير من اجي بعد يعني اذا جناحك جلا مظنه وافمر بهني يعني دي برزبيت انك رب العالمين فهم لخلك ما يشياليت ما مساله بلا زورچن ام دي وهردو پیوندی اجبر که این کاک جوان ایوار باش جوان كرمكا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كرمكا از خیراتنا می‌بانید که مال احمد ریکانی زور سپاس فرمو راستی مال احمد ریکانی ممکن نکه در مالت نهمی خودی خیراتی یا هر دکتر معصوم کردن زور سپاس فرم که جوان بله راستی دیگر که بهیم برای بالبرنامه دیگر که دارو بار تجمعت هاي نباشر هذا نكون هذا دبلوم كذي دقيقة كات ديتن عندي ويداري رسولتن يوم ديرا بني برا تقول أف جوانيا فقط كي الباشر المهمية خريا داروبارية ويا باقشية شام زد أمارت خب باقش كينو زد أم قطعان خو يا باشر خو يا نفمالت خو زد ام پاکش کن چه وید وقت اسمت وید اسمال خب پاکش کن مواسط وید از باجر خوش لازیش پاکش کن وید جاوی مد همه جاها بیدن همه جاها پاکش کن و وید خو انصارو که وید آمازون وید دارو باره که ببریدن وید ام بیشنوی کسی داوی دارو باری نببره چون که اف دارو باره اول دیوی کردستانی خمدینی نو چون که وید ام همه کس مارد خو پاکش کن زور سپاس بو پیوندیته اکید قلب چونتا اینه کاک آزاد ایوار باش کاک آزاد ایوار باش الو کرم که کاک آزاد السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله فرمو خیراتون محمد ساکن زور سپاس فرمو کاک آزاد محمد سا درباره وان جهت هات ندست نشان کردن که اف
فاطینه دانان بو باخچا بله ناف باجری بله و هنده کسان بخو درست کرینه و پرجان کرینه جهن خوی تایبت بله او خو فاطینه دانان بو جه عام بو محله بس هنده کسا پرجان کرینه آیا شرای آینی و اف کسا بنا توان بار یا نه وقتی بخو تایبت تبدانن تایبت حقیقت تشتکی جانم کرم که زور سپاس بود کاک آزاد چه به دعوا کردن بو وکی باخچه یا انجی بینایت زور سپاس بوده بو هر در را خانده زور سپاس کاک آزادی تقریبا بحثی دو تشتا کرد مامۆستا طبعا پەیوەندیت هەڵین هەمی گەلبێ چەندێنە کو ئەم بێژین ژینگەهەیە پارێزین لێ نزا کیە پا نەپارێزیت هەکەر ئەس گەرن دێبوو مجەنا بێتە پا ئەو کیە نەپارێزیت علا کولین بابەتێکی گەلێکی دریژە لێوێ گاوێ ئەو نەریتە کو ناو خەلکیدا دەرکەتی هەرچەندە بەلکو مرۆڤ نەشێت بژیت نەری دژی بەلێ دەما مرۆڤت بینی جهەکەت ناو گەڕەکێکیدا یە هاتیە ڤەکردن بۆیە چەندێک و حکوومەت باخچەیەکی لێ چێکرد حکوومەتی چێ نەکرد ازو تو رابون هریکش مبرد مقابلی درگه خو 100 200 300 حتی دیمای بخو پجان که دایی یه بخو کریه باخچک یه بخو چی کری حکومتی نگهش چی کرد پاره نبو نکفتت بر ام بجین پروژه دا هر چا بیت حتی دیمای لی خلقیه چی کری ما مستا بس بخوی چی کری نبو کسی دی چی کریه گناه و خیراوی چنکو تشتکی باش کر ویری ام بجین کسک کرد طبيعي از بيجم هكر مروفي تشتكر بالكو بارا بتر بو مروفي بيتن هاشي بو ايكي دي بيتن تشتكي جالك جانت كان وكي بين كما حديثك وبيعمل يجي قلت صلاة وسلم يعني شين كلنا عادة تشتكي زول بيروزة تشتكي جالك جانا بس مشكلة جهة عام مشتركا وكي بيعمل صلاة وسلم مروف هميت مشتركا سه تشتادات آودا آگیری دا و کلا او تشتی بخوشین بیدن فاف جهت هجی اوید عام که مثلا حکمت تیلید بو باخچا يت عامن يعني نه انسانك تنه طبعا اف مرويته اوید گنه باخچه تشتكي گلك جانت كان ودستت وان خوش بن بس خوزي يعني وان اف پنگوادجي هاوید بود داهش تا جانتر بيت وقتی وان او باخچه چیت گرن يعني قد بولي هما چي كسي بيت نوا باخچه برين تخاره هتشتكي اكو بيجي مفتوحه يفكريه داهش تا جانتر بيتن داهش تا تجاوز خلقي داجي منظم بن وخيرانج ان شاء الله دم وجاء الفيل طبعا جانبه كده او خيرت كان بله خيرت كان واكو شين تشتكي شينت كان بس لا اكيد فاجي خوزي وان مثلا ولينك بكو ريلي جلد بونا مثلا الخلق كي جلد بونا يعني او كربونا باخشه هم اكو بيجي ديمانه كي جانا بوغون خان يويجي واكو بيجي تازه يك بس كربو باخشه كي مثلا چهار جامعه مثلا جیرانا آن هندکت مثلا دی چوبونه وره بنا خوبه دابو آن چا بچیکت محل مثلا چوبونه نافدا بخو لعبه کر بود و هشتا جانتر بید زور چند ما مستقبلکو گلکش ما هزت کن جینگه تنی اویا ام بجینج در وی باجر مروفی او جهیک و مروف لی چیتا گشت و سیرانه چندا گرنگه بچیتا هزریت مهمیا دا کو جینگه همان جو گجی اول بدرگه مالها چید برنجي تيدا طوفي تيدا حتى ديماي يعني أفا تصريفك قالك أمازن بلكو بتشكش بابتي جاويدي بيد لي غريدانا بيد قالك شو يعني بيس كرنا هر دست بيكو ديماي كي وقتی تو وی تشتی وی ام بجین جاوی حسای مازن تشتی بردی هما چی تا جو که دا بیناوی چویدی و پیساتیاش جاده ها تکرن گلیش خود درستاهی نگهان دا جه که اوه چه آموشگارین آین اسلامی بوی تشتی چاو هر ایکش ما مالا خود دست بیبکت بریل طرم بیلا خود سیار بید برف جه که ام بجین گشتیاری و بچید از حدیثه که پیغمبری صلوات خود سادن ببینه را بجم حديثك شديد اللهجة پیغمبر بيشتن من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليهم لعنته پیغمبر صلى الله عليه وسلم او كسي رو ريبارت خلقي بيست كاتن واجد بيتسلوي خلقي كل لعنته لوي كسب كان طبعا ظن او كسي لعنات جليت هنا كده يعني مطرود اشرح ما خذ تعالى فبرخوده في تهديد الشديد مانه رو ريبارتشنه بردرگهن شارعن گله جورا مروف ده در کویتن شارعان در کویت سرسده و ده در کویت مثلا یلزاوی تهتی آن در کویت برو بطانه که بر خود اک ده پپسیه که و خود
ده بطلع که آوه و خود ده بسكيتا كي خود يعني او عينينا بيشتن بادا بكامت علاقه كده وكو از جاش ما جيت افت خرفه كينا جليش جيت كوكو اف سطلت جليش الوري كما تدا بصانه هي ام نزاني فيري دو زرارة امتكين ايك ام جنجها خو بيست كين طبعا عادة جي طبيعة انسان حش جي بيس ناكت همو مرفدي چي دي چي سيرانه كي برای خود چه عدم رو چیتن يعني جه پیسگیری خاصة وگا و ایجاری هما مسئله هندست تشتديت نية ده كابتن مرشان كتاكو بيجتن افتش دفته يعني دنگ دي بچي که مثلا پاقش کریه دی کری او تشتمای تیرا نجیت خودش يعني اگر او شخص بخو جوره کو دی پشتوره دلوینا گیری تنویره پرینت خاره فبلا حساب بو غيري خوشي و هر او ده چی تره يعني کسکی دینه چه زحمت دیه اگر او رابطن وی تشتیب کتاگی علاقه که الحمد لله علاقه آن وقت چه سیرانه که علاقه که رجگل خوبت وقت خار ناخو خار و بر مارکت ماین همین کتابی علاقه ده بکت صندوق سایده آن بشتا پیکم ده وقت گشت نگ رخی باجره جهت کو بلدی گلیش نخر وقت کردان تبریه بشه اولا جنگه خوشی پاراست یادی افریقا ام بین برای خود اینه چند عامل بیانی آن حتی یتخویجی تمجیلم پاکش کردن شول بلدیه و یعنی امریکا بلدی چند پاره صرفت کردن حتی اف شارع پاکشت بن حتی اف برو بطنه پاکشت بن فوقت الصباحي هما هر مواطنه كيما هر ولاتيه كيما يعني اف وعيه بوتشي بيتنينا في عرض بيس نكاتن او باريتي تصرف كان دوا مسألة ده او باريتي شو لكي دي به تكر حتى هم مستمجل جرادي تي ام بيجين ما هيزا كام بيجين هيزا باراستنا جين جهت دي بيني دي بطانه كي بيني يچوين هميه كزاختي و ام بيجين بنيو دار هم يا پاقش كري يا ترتيب كري هر بوه چنده کو ام بچینه بری چون کو دست پی کو دی ماهی که جامعه ام بيجين راست ارگیویه بس اش قنجی خوش باشیا خو رابو اف خدمته بو مکریه ام چین دی ماه اوی تشتی خرکی دیش بنی برای دینی بود کی دی چکتنو حتی دی ماه ما مستم بشین پاکجیت اسلام دا رادک تا چرا ده بحث کریه اری تشتکی دی ماهی که کو اسلام گوتی پاکجی حتی وری و بس یان پاکجی احنا اسلامتی گله يعني بيتا بيجي ناكو زيدا باقجيه داي و گلك حريصه سر باقجيه وكي ما قلت بالي كه حديثه كچا اف انسان يعني رو ربارت خلقي بيست كتن بلعنته كفتي حديثه كدي پیغمبر صلوات خود سم بيشتن اتقوا ملاعن ثلاث هذا گلك مهمه پیغمبر بيشتن خوسي جها بارزن افت لعنت المرويتنا كدن او سجه چنه بيشتن اوه انسان حاشا بچتا دست آوا كيري سر رخت آوا و بن سيبرا و سر ريكت خلقي بو برا خوده عادتا چمكي طبعا اف جهتها وقت بيست بن طبعا ريبار و جهت سبال و سلدرا و آف يعني اولا خلاص كزيكي بينه يدي اف آواها او آوا في افريقيا سده دي چرا خدورت سده گرينينه يعني اري اف آوا بو كيت هيا بو ماتيت قال جرى اس من نمونه اینای سر آوا گلی علی بگه اف آوا که سرکان یاشکان یدرد کفید یاشکان یاتی بس اف خلک دبینی و آوا دی وصف پیس کردن وقتی رو گلی جا چتت گلی دا ممکنه وصف آوا یا شیم بود دستت مروی دل مروی نگو دست خود ادا بشوتن علی بو چه اف آوا ام و آوا نو پاریزین سال طبیعت خوب مینید یادی اسلامت که چا برای خدای پاکجی اسلامت یوصف برای خدای پاکجی حتی يعني عبادت قبل بنا عبادته يعني باقجية كي شرطك بقبل بنا جلك عبادته إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين رب العالمين يا كريا واجبك فرضك نفيجو منها تقبل كان حتى أس رجعنا خبوين نفيجي باقش نكم خاصة برای خدنا حکمه اسلامه او جهت ملامسات گل عردت کن کیرنه مثلا بگوه جسمك خارجي دهت وقتی بیت گل جسمه من ملاصقه بکدید آن ریکا دستر بید آن چاوا آن سرا آن پیا خود هن ویجه کامرت کتن
راوه جابت خو بشو دستت خو بشو سر خو مسح که بيت خو بشو آوه دبي خورده آوه بندفنا خورده پیغمبرش لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك پیغمبرش هکی یبزح منه و سر امتا من دا اس امریا کم گل همین دست نوشتنا سواکی بکار بینن گل همین نویجا سواکی بکار بینن وقت تو سپیده راب اشخوی راب بیا و سواکی بکار بینی يعني وكذا رأي قالك فقهاء سر في حديثك وبيغمبر بيشتي سر هل مسلمانه كي هل حفت روجا جارك سر يخو بشوتن قالك علماء قلتي ششتنا روجا جمعه سشتنا روجا جمعه واجبه سنه في قبل هل جواتك كامل بچيت نافدا جواك كامل يعني كوما كامل با ها من بچيت نافدا سنه من سر يخو بشوت بلي بچيت نافدا جلكي خو جلكي فاقش تو في قبل يعني بينك انا خوش من بيت يعني ايش مكروهاته شنو بينو چی تتناف خلقي فدي بخد آن انسان برای خود مثلا لش بنویجی آن جن مثلا کفتت بنویجی و ادیال برای خود نویجاوی یاوی ظلامی یاوی جنه قبیل نابید طوافای مثلا صبایت حجی عمره قبیل نابیتن روجیاوی قبیل نابیتن الا سر خوب شدن اما همین حرصه سر چه سر پاکیزی چون که طبیعت انسان حش پاکیزی کرد اسلام دینه که دین فطرته يعني فطرة إنسان تحس شد جدا دين إسلامي وصايا يعني إسلاماتي الطبع فطرة إنسان حش باقشيت جد حش إكسانيت جد حش رحمت جد حش عدالت جد حش بيجوانيت جد شد تشتي سبحان الله دين إسلامي قلبي هندي زور جان ما مستا قال جرا دي والاتك چی دبینی سر و سیمای پاقشی ام بیشین وی والاتی و دیاره دما مروف والاتکی غصاد بینیتن مروف چه هزر بوی والاتی کد ال روشن بیریاوی دیگهشتناوی ام بیشین پیش و چوناوی بو جیانه چه بو مروفی دیار کد دما مروف والاتن غصا پاقش و ریک و پیک و ترتیب و شین کاتیت نافده حتی دیمای مروفت بینیتن أكيد الشك داني نسيدا كيف جا مروف صنعتك يبركفت بينيت تشتت سلام مروفيدا تشتت سلام مروفدا كو أو كسي أف صنعتك اللي مروفك جلك شرازه راست يعني إنسانك دي مقالك نبيسي وقت مرتخينيتن بمروفي عيدك تشد بيت هزرك تشد بيتن هزرك تشد بيت كو أو أف مقالة نبيسي إنسانك جلك روشنبيره و زانايه و معلوماته وقتی مرو هر ولاته تشیدن مرو برای خودت ولاته باقشه يركو بيكه اوها نشان و دلالت سروي هندت کو خلق و مملکته خلق کی روشنبيره خلق کی تگهشتيه جبران دیم گازید که اینا خلقی خو اتریکا منبرا اتریکا جهاندنه ها حذرك كهبيتن ام بيجنا خلقي خو اگر ام جنگه ها خو پیس نکن ام جاوید خلق کدا باش کفتینه اگر ما بيتو الحمد لله افریقا اش کرام خود تعالی وی ملت خونیش دنیا همیه دا کم ملت که دلوانه مروفه که حش بک و جانت کد مروفه که ملت که حش ظلمنا کد مروفه که تقبلا يعني افریقا او آورا أو خلقي مثلا قصنا نفوالاتك لي أفريقيا ولاتك ي خضان هست احتمالا نشتن هندا مروفا راجلت وأف ولاتي هندا بتشيك شيء راجلي أم بيجنا خلقي خو بلا أفا هاجي بدينا بيش جاوت خلقي بلا أفريقيا وقت صحفيك وقت وفدك وقت إيكي بياني قصنا نفوالاتي متكتن چیتا سر آب و دراوت ما چیتا برو وطنت ما فعلا بیشتن فعلا اف ولاته اف ملته اف خلقه هجوی هندی که افریقا همیتش بیت زور جان ما مستقرک جارم دی بیشین زاروک لا پرک سپیه تچه بیتن دیل سرنویسی بو چی یعنی بیشین چپ کن کو ام دی زاروکن خو وصافر کن ایک ام بیشین ما سیستمک هبای ام بیشین نابا خاندنگه هن مدا وانك هبا يعني هرچه نبيت حفتي جاركيشي افوانه بو ويزاروكي قود بايا تو دي خوصا جنگها خو ولات خو پاريزي يعني هين وكو ما مستاين آيني جنابيتا تايبت قول فيري آماده چند تدگل هندي كو افروكا وزارتا پرورده يان ام بيشين هر ما مستايك وكو ارگك السرملين خوب بينيتن كو حفتي جاركي اوی تشتی بو خو این کار خوب بجید بوه که هزرک چی دا سری ویدا
چنکو ازو او ویدینه امین چینش در و چه جیلین دیل خیر عرد نهینا ولاتی ما وصب بأي جارب در کرد خودی سیدا جه داخله يعني 5 ساليه كنت في الأداء هاي يعني كما قلتي جنجه تشتكي قلق که مهمه نبيتشكش هر زيده مهمه چونكي اگر جنجه تكشو صاحب میدی تکچید حتی دیمای افریقا برای خود هندک ولاتت افریقی یعنی بصدهان ایشت نادا پیدا بین یعنی همی سببی چیه؟ همی سببی پیزبونا جنگه هوایه فمفروض حکمت هزره که دوی هنده دا بکتن یعنی گلکا تازه جانه که افریقا اوه ببیتا وانه کت مدرسه دا خاصة وقت يعني بتشيك زاروكي فيلي تشتكي بيتن دي سروي هندي ماز از قال اجود بيجم يعني هندا تشتيه هي وقت بتا وكي امريكا سر افيت مازن اف جيلي ديف مراتيتن همو دي ابخو فيل بيتن افرو السيارة سيار بم قايشة جريدم ازيت قايشة جريدم ترساوي هندي غراماكي بس كركي مني بتشيك وقت هاد قال من مازن بود دي تشجر ازي بقايش نينم وقت او مازن بيت همو دي بوي بتا طبيعت دي بتا اخلاق همو بيكو ما ترساكش مرورة كيبكات همو دي فيل بيتن فمفروضة اف بتشيك يعني چند جانا دي بيني مثلا حيوة سيده هيتن وفجا دي دور يعني دي ترجيح هيتا كيرن دار بيت رساندن بس لجه داخل دي بيني اف دارات ترساندن هم جارك ودي هر اف بتشيكيها اف جنجيها اف خلقيها جارك ودي وي دارتين تدري يوي دارشت كينيتن فشو امريكا ام وعي بخلق خو چيكن چي داره برسينيتن وصا وعي بو چيكن اوه داره پاريزيجي اوه آوه پاريزيتن اوه جنگه پاريزيتن وقت تشتكي اتكتا تخوتن دكانه تيتن جاكي تيتن او وعي بو چي بيت اوه گليشي ويكا خازي ببكتا جهه گليشي دا اوه گلكو يعني اوه فيت مدرسه يعني خم في بيت اخوان يعني في الدورات بين فاكرين بو قطابيا خاصة هافينا يعني ومستوى اينيجي يعني چه بيجين يعني في گل خمكا خمش بيبخون چكي افهم بهم چند گيري دايب ايني و ما بحثي چند حديثا كل وحكما بحثي بس وان آياتا كل بو ابدكو القرآن بيروز دهاتي وبحثي جنگه كل احتمالا ام يعني 4 برنامه دي 5 برنامه دي يعني ام حقي في بابتي ندين بدرستاي ايا افتشتي عندي مهم بوشي ام دي اهمال كين وخلجي طبعا انسانك هي دي بترسا غرامه خودت باش انسان هيجي خلقي مزوبه خلقي كي باقجه خلقي كي دين داره خلقي كي خودم باوره وقت ابزانيتن دي او بيسكه دي بده سبب يندي كبيته باللعنته بالبك جراديه وناكت وقت بزانيتن دي داره كي بيسي شو سبب بريد برينو به داره بتا سبب هنگی چتا جهنم بار بکه به داره نو برید فگلک آفره يعني ام خلقی خوشیار بکن اوان حدیثت پیغمبری وان آیت پیروز بو خطابی بنا خواندن بو مصلی بنا خواندن پرکارا گهاندن بنا بلاوه کرن دا خلقی ما ویجین گهانی پارزیت ما مستا دائما برف دیمایی که چولی هکر جنابتا هم بیجین پیوک هبیتن یا دیمای دو شی کرن گی پیوا من اوه اس هيفيت كم كو خلقي مهمي يعني في جينجا هني في نعمتها باريسن طبعا ام قيمتها في نعمتها نظانين حطها في نعمتها جدس مناتي خدينا كتصباهي اف اوفيت هني حشك ببن افريكا ام چند داخ يعني داخ بالين وكي كان يكي حشك بيتن افريكا صباهي اف نعمتها نمينيتن خدينا كتن يعني بيزبونا جنجه ببيتا اجاري وهندي صباحي يعني ايش تشي كل راو عندك ايش ديت افريقيا الافريقيا وغير افريقيا پیدا بوي خدينا كتن اف ايش تناف ما پیدا بن باشي فايده نادت يگوتي خو پاراستن باشترش علاجي دا ام ولاتي خو پارزين دا جنگه خو پارزين بلی که صباحی خودی نکتن اف جنگه ولی بید وجا حکمت اب ملیار صرف کرد حتی جنگه پاخش کرد و ملیار صرف کرد صحه حتی علاجی وان ایشاد کرد ها سببی پیزبون جنگه تیتن ما مستا زور سپاس بوده که تو افروکه میوان بوی گل موددم خدا امر و نشتند گل تجهی سرفرازی و سر بلندیه زور سپاس ولی بینرین هجا خوشتوی به چنده ام گشت ندیموهی که خلقا افروکه یا برنامه هوای روزانه ایوار بادینن هیویا من اوه
ئەم شیاوین پیچەک خزمەتە هەوەین هێژا و خۆشتوی بکەین تا ئەم هین و خەلەکە دیاوی بەرنامەی ژێر چاودێریە خدای مەسندا بن بخاترەوە.